Salude a totus, señores e señoras, e bene accatados a las previsiones de su tempus pro crasa, mercoledì su bindighi de triculas. Sas condiciones de su tempus a sopra de essa Sardigna videne che lo pagunuilu o nuilu a su manzanu pro su transitu de nue medias artas. Pagunuilu in su bortadie chi in addensamento maiores in sa banda centro-orientale associados a rovescios atretos. Sorventos ana sulare a su cumenzu debiler de direzione murongias in rotazione desa banda occidentale, a comenzare da sa zona centralese, chi in fortios atretos in su bortadie. Sormares esanta mostrare movidos in sa banda occidentale, pago movidos in atros logos, chi in aumento de su movimento de sa ondas da su bortadie, fintas a meda movidu in sa banda occidentale e in sa zuccar de Bonifazio. Sas temperaturas mínimas sun previstas che na mudas de importo. Casteddu 21, Tattari 17, Nuggoro 6, Aristanis 8. Sas temperaturas massimas sun previstas che na mudas de importo. Casteddu 33, Tattari 32, Nuggoro e Aristanis 29.